Haleluja, spoštovani brati in sestre, dober dan. Kako ste, dobro? Prinašam vam pozdravi od brati in sestre iz Ljubljane. You're singing good this morning. Zelo fajn ste popevali, Ignac I'm just Bojno. going to share a couple of announcements and then, but before I do, In rad bi z vami podelil ena obvestila, ampak prej kako to napravim. as we were worshipping, a couple of thoughts came to my heart. Med slavljenjem sta dve misli prišle v moje srce, ki vam And to the podelim first z is vami. like this. In prva stvar je, If you have faith, če imate vero, you have enough faith. te imate zadosta vere. I get the feeling that some people think that if they could just have some more faith, Imam občutek, a nešto imate ti občutek, če bi lejko imel malo več vere, if I could just have faith like brother or sister. če bi lejko imel toliko vere, kot ta sestra ali ti brat. Jesus said, Ampak Jezus je if pravil, you have faith as a mustard seed, če imate vero toliko, kot je gorčično zrno, ker je malo, that's enough. je to zadosta. Amen. Amen. If you have faith as a mustard seed, Če imate vero toliko, kot je gorčično zrno, believe God. zavipajte Go Gospodu forward in faith. in ite naprej v toj vere. It's enough. In zato, ker to je zadosta ta I'm vera. not talking about presumption Ne gočim o nekših when predpostavkah, you want God to do something. for da you. si želimo, da bi Bog nekaj napravil. Faith believes what God has said Vera vrvle to, kar je Bog pravil, kar je and obljubil goes forward. Amen. in ide v to naprej. And so I hope that encourages Tako somebody. vipam, da to nekoga spodbudi. Second thought is In druga misel, ker je prišla med the slavljenjem, darkest hour najtemnejša ura ali vera is just before the dawn. je tik pred sončnim shodom. The most difficult time Najtežji trenutke is just before your freedom. so tik pred tvojo svobodo. Amen. Amen. Keep going. Ite If you naprej. have faith, Če imaš to vero, keep going. idi naprej v toj vere. We're in a war. Zato, ker smo v vojni. It's difficult. Some days are difficult. In ja, neštere dni je težko, But believe in Jesus. ampak vrvlite v Jezuša. Amen. Amen. Okay. We just have the privilege to share a couple of ideas this morning. One is the building project. Imava privilegij, ki z vami podeliva nekaj stvari. Prvi je naš projekt nove cerkvene zgradbe And Ljubljane. maybe I'll just share a couple of stories. In mogoče, Hallelujah. Yeah. in mogoče nekaj zgodb najprej podelim. In 2016, we got the building permission for the property. Leta 2016 smo dobili končno gradbeno dovoljenje We registered the building as a building site. in te smo mogli registrirati pač tisti, tu kako na Celovški 70 za gradbišče. Smo So the- prijavili kot gradbišče. All of the permissions were in order. In tako smo imeli vsa dovoljenja, pa smo to lek napravili. Then we worked with one construction company for 4 years. In te smo 4 leta sodelovali z enim izvajalcem, gradbenim podjetjem. We had 2 false starts. We thought we were going to start twice. Dvakrat smo že imeli datum, mislim, smo že bili tik pred tem, smo mislili, zdaj bomo pa začeli. In November last year, In te novembra lansko leto they told us they didn't want to build our building. so nam končno pravili, ne dozidali naše zgradbe. And the reason they said is they only want to build buildings that are 10 million and above. In navedli so razlog je zato, ker oni ščejo samo zgraditi gradbe, ker so pač projekt vreden več kot 10 milijonov. Ker je to So- pač za njih premali projekt. We had a member meeting Te smo imeli članski sestanek v cerkvi and we talked about it. I suggested a few different options. in te sem jim predlagal par opcij v cerkvi. What they'd done in Zagreb. Recimo ena stvar, ko so v Zagrebi napravili v And I Vinkošni said, maybe we cerkvi. could sell it, maybe we could look at different In options. sem pravil, gledajte, še vedno lejko, oddamo to parcelo, idemo nekam drugam, imamo nekše različne opcije. And all of the members said, In vsi člani so te pravili na članske No. sestanke, ne. no, Chris, you're wrong. Ne, Kris, ne imaš prav tu. We're going to build the building. Ščemo zazidati to zgradbo na And Celovški we don't 70. care if it takes a little bit longer. Pravili so ne na nje mar, tudi če da malo duže trajalo. And so I said, okay, then we're going to smo take 3 pravili- days of fasting. Dobro, potem bomo And- pa vzeli
3 dni posta pa molitve. To make a long story short, In ko skrajšam zdaj to zgodbo, 2 people came and offered to help the church. 2 osebi sta se pridružili timi, ki sta pripravljeni pomagati glede vseh stvari, dokumentacije pa vse, kar treba. And one of those persons, or those people, found a new construction company. In ena od teh oseb je našla novo podjetje, novega izvajalca. We signed a contract in June. July, 1st of Was it July. July? Ja, 1. julija smo podpisali pogodbo s tem izvajalcem. And to start in September. Z namenom, da bi septembra začeli rušiti. In August, they came and chopped down the trees. Avgusta smo, tu vidite, ko so dreve podrejte, tam smo vse dreve pač podrli ali so podrli. So they made a start. Tako smo začeli. All the neighbors were out. Vsi sosedje so bili ven pa Police were gledali, out. policijo so zvali, celi popognjete večer je policija resno prišla. Now we are just Ampak vse je v redu waiting. bilo. We need a permission to use the footpath. Zdaj imamo vse pripravljeno, zdaj samo čakamo dovoljenje, ko na Celovški morajo delno zapreti pločnik, da do rušili. I think it's been approved, hasn't it? Ja, We're just waiting on the permission, pač čakamo to dovoljenje. and then the fence will go up, In te lejko izvajalec postavi pač to ograjo. Ne? and the contractor wants to put the foundations in before the winter. In izvajalec bi rad, ko bi skopali jamo, pa temelje postavili pred zimo, kako da mrzlo. Ne? This is an interesting project. In to je zanimivi projekt, It's taken a long time. dolgo let nam traja, But I think Ljubljana badly needs such project. ampak mi smo prepričani, da Ljubljana nuca takšno zgradbo. We're the only capital in all of Europe that doesn't have a building that evangelicals can use. Zdaj, ko smo mi edino glavno mesto v celotni Evropi, kjer evangelijska cerkev nema svoje redne zgradbe. Even the Baptist building is not available at the moment. Tudi cerkev, ko je bila baptistična cerkev, je največ na voljo ta zgradba. We have the 5th largest university in all of Europe. Mi imamo v Ljubljani 5. največjo univerzo v celi Evropi. For example, Naprimer, we have 400 students from Macedonia samo iz Makedonije imamo 400 študentov v Ljubljani. in Ljubljana. If we could grow a youth movement, a student movement, Če mi lejko zgradimo eno gibanje za mlade, za if God študente, would give, če Gospod da, we could reach the whole of Yugoslavia in lejko one s generation. tem v eni generaciji vplivamo na celo bivšo Jugoslavijo. And this is the reason I think it's so difficult. In zato mislimo, da je tako težko in tako se borimo s tem projektom toliko let. But praise the Lord, Ampak slava Gospode, we go forward. Amen. idemo naprej. So please pray with us. Tako vas prosimo, Please da pray for molite this. skupaj z And, nami. yeah, Lord willing, next week. Tako, če Gospod da naslednji keden, I've said this a few times. dobro, to smo zdaj že par kednov Lord willing, povedali, next week ampak we're going to have the fence up če and the building's Gospod da, going to come down. bodo postavili lek to ograjo in mu lejko zrušili to zgradbo, pa te začeli znovo. It's also interesting for me Za mene je tudi is zanimivo, that when the architect came to plan with this building, kdaj je arhitekt prišel s tem načrtom za to novo zgradbo. I found the old papers of Michal. V tistem času smo mi gledali po arhivi in smo našli ene stare papire od Mišeka. And in the 1990s, he drew a plan In of what v- he wanted to build there. V 90-ih letih je dal eni arhitektki, ki je narisala načrte, kaj si je zamislil tu na toj parcele. I didn't see it until afterwards, but In šele kasneje smo videli te načrte. his plan was very similar to that plan. In Ateka dvorana je na istom mestu, kot pri nas v našo načrti in tudi neke stvari so tam podobne. And so it shows me the church is a river. Tako to meni kaže, cerkev je kot ena reka. We're in the river for a while, Mi smo nekaj časa v toj reki and God is taking the river in somewhere. Gospod pela to reko naprej. We will get out of it. Mi bomo s časoma šli And v iste somebody else will jump in. reke in še drugi, da skoči notri v to reko. It's a way beyond us. In to je daleč iznad nas. This is the Lord's work. Ta, Amen. to je Gospodovo delo, ne naše delo. So please pray with us. Zato vas prosimo, da molite skupaj z God nami will za do to. great things. Naj Gospod dela velike stvari na tom projektu. Thank you. Hvala. The other thing is Biblinar. Druga stvar pa je Biblinar. And you are familiar from the conference that the Pentecostal Church is starting Biblinar. Če ste bili v Kidečevo na konferenci, ste čuli, da Binkošna cerkev v Sloveniji začeti izobraževalni flyer program like this. Biblinar, imate tudi takšno And you can brošurico, see it on the Union webpage. pa tudi na spletni strani naše Binkošne cerkve, se pravi
bcslovenija.si one program, je predstavitev Biblinara. 2 hubs En program, 2 izobraževalni središči for all of Slovenia. za celo Slovenijo. And what I want to do is I want to encourage that In we ga pray bi for it, rad prvič spodbudil vse nas, ko molimo za te program, but that we as a church, ampak da tudi mi kot cerkev, Binkošna cerkev, not 3 or 4 individuals, ne samo 2-3 But we as a posamezniki, church ampak mi kot cerkev, grow our education. ko napredujemo in ko razvijamo naše izobraževanje. Let me tell you something. Naj vam nekaj povem. Haiti, Recimo država Haiti, Etrija, Cameroon, Kamerun, they're the poorest countries in the world. to so ene najbolj siromašnih držav na svete. What is same of those countries? Ampak kaj je isto vsem tem državam? They don't have education for everybody. Nemajo izobrazbe za vse ljudi. It's very interesting. Zanimivo. The Torah instructs us to learn the Bible. Tora, se pravi ta postava, nam daje navodilo, naj včimo, naj poučujemo Božjo besedo. The Bible says In Sveto pismo pravi, that the people of God suffer ko Božje ljudstvo trpi because of a lack of knowledge. zaradi pomanjkanja spoznanja, znanja. As a people, In mi kot ljudje, if we increase our knowledge of God, če bomo mi vsi kot cerkev dvignili svoje znanje o Bogu welcome the Spirit, in sprejemali Svetega Duha, ga zvale and walk in faith, in mu hodili v vere, we will see God do great things. te bomo videli, da je Bog delal velike stvari. Amen. Amen. Education is not for somebody else. Izobrazba je ne za nekoga drugega. It's for you and I. Izobrazba je za tebe in mene. So we have the calendar. Imamo tu en takšen koledar dogodkov And brochure. in brošuro, tole, ko dobite. In the Ljubljana hub, we will start on Thursday V izobraževalno središče v Ljubljani bomo zdaj te enem četrtek že začeli in because we sicer have Dr. Glenn Balfour from England. in da z nami dr. Glenn Balfour iz Velike Britanije. But for the national, we will start on the 9th of November. Drugače pa za vse študente, ker se zdaj prijavijo na Biblinar, da pa skupno srečanje 9. novembra v sobote. So I invite you all, Tako vas vse vabim, ko idete na spletno stran in se prijavite. one from each family. Eden iz vsake družine se mora prijaviti. So you can talk Vsaj about it at eden. home, yeah. Tako se lekte doma zgočavljate o tom. Okay, thank you. Ok, hvala vam. The price of success Cena za uspeh is responsibility. je prevzeti odgovornost. The price of your success In cena vašega uspeha is to take responsibility. je prevzeti The odgovornost. price of victory in your mind, In to je cena zmage v vašem ume, the price of victory in your ministry, cena zmage v vaši službi za Boga, the price of victory in our communities cena zmage v naši skupnosti is to take responsibility. je prevzeti eno odgovornost. Now, most Slovenes know the story of David and Goliath. Večina Slovencev zna to zgodbo o Davidi in Goljati. This is a great story. To je fajn zgodba, lepa zgodba. Little guy Že mala deca, beats a big guy. oziroma ne, mladi fant premaga tistega bojevnika, The bully velikana. gets Ker je- taken down. In ti nasilnež je premagan. And we love that story. In nam je zelo všeč ta zgodba. David heard the mocking of God's people. David je čul, kako nešče zasmehuje Božji narod. And he said, I won't stand for that. In je prav, ga se pa toga ne idem. David was not the best placed person to go and defeat Goliath, David je ne bil najboljši sposobljeni človek, ki bi šel pa bi se boril z but he took Goljatom. responsibility. Ampak on je prevzel He said to odgovornost Goliath, I come to in you je in prav the name of the Goljati. Lord. Ga prihajam k tebi v Božjem imenu. He took 5 smooth stones. On si je vzel 5 malih, čist, lepih oblikovanih kamenčkov. You know the story, yes? Se poznate zgodbo. Why he took 5 stones? He only needed 1. Zakaj je vzel 5 kamenčkov, če je pa nico samo enega? I mean, if he missed with his first shot, he was finished. No, vsaj tudi, če bi zgrešil s prvim strelom, bi tako ali tako bilo konec z njim. Why he took 5? Zakaj je vzel 5 Well, if you kamenčkov? read the story, you know there's 4 other giants. Če štete zgodbo, te izvedeli, da so še bili 4 drugi velikane. He was prepared. On je bil He was not only pripravljen. prepared for that fight, he was prepared for the next one. On je ne bil sam pripravljen za prvi boj z Goljatom, on je bil pripravljen se boriti tudi z ostalimi 4. He took responsibility. On je prevzel For the people of odgovornost God. za Božji narod. All of them were afraid. Vsi drugi so se bojali. When Goliath come out, everybody was afraid. Vsakič, da je Goljat prišel jih izzivati, vsi drugi so se bojali. David
David responsibility. pa je prevzel odgovornost. It's a great story. In to je čudovita zgodba. I believe there's another story in the Bible. Mislim, da je še ena lepa zgodba v Svetem pismu And it speaks of the same issues. in goči o istej stvari. And I want you to imagine this morning, In rad bi, ko si gnes, zamislite eno stvar. before we read the story. Preden bomo prebrali to Imagine zgodbo. that you're in the wilderness. Zamislite si, ko ste v puščavi. Your wilderness is the place where you are lacking. Vaš položaj v puščavi je, kjer vam primanjkuje, ste v You're in the wilderness, pomanjkanju. you're suffering troubles. V puščavi ste in trpite, zato ker ste v pomanjkanju. You're in the wilderness and you see the promised land and you Oziroma, want to go there. ste v puščavi, vidite oddaleč obljubljeno deželo, želejte si iti ta. You want to travel to that promised land. Ščete potovati v to obljubljeno deželo. You know God has called you there. Znate, ko vas je Bog ta pozval, You know you're not there today, znate, ko ste gnes še ne tam, but maybe in 2 years and 5 years and ampak 10 years. mogoče čez 2, čez 5, čez 10 let pridete. Let's stand and read Ko The stanete, story pa bomo prešteli of skupaj to zgodbo. Numbers chapter 13. We're just going to read 2 parts of text. In dva odlomka bomo prešteli iz 4. Mojzesove knjige. Numbers 13, 1 to 2. Se pravi 4. Mojzesovo 13, 1 do 2, And then we're going to read verses 25 through te pa še 33. vrstice od 25 do 33. Gospod je govoril Mojzesu in rekel, pošlji nekaj mož, da ogledajo kanansko deželo, ki jo bo dal Izraelovim sinovom. Iz vsakega očetnega rodu pošljite po enega moža, vsak izmed njih naj bo knez. Pa še od 25. Po 40 dneh so se vrnili iz ogledovanja dežele. Šli so in prišli k Mojzesu in Aaronu in k vsej skupnosti Izraelovih sinov v Paransko puščavo v Kadeš. Njima in vsej skupnosti so poročali in jim pokazali sadove dežele. Tako so mu pripovedovali. Prišli smo v deželo, v katero si nas poslal. Zares se v njej cedita mleko in med in tole je njeno sadje. Toda ljudje, ki živijo v deželi, so močni in mesta utrjena in zelo velika. Tudi Anakove sinove smo videli tam. Amalek prebiva v deželi, Negeb. Hetejci, Jebusejci in Amorejci prebivajo na pogorju, Kanaanci pa so ob morju in ob Jordanu. Kaleb pa je v pričo Mojzesa miril ljudstvo in rekel, le pojdimo in se je polastimo, prav gotovo jo lahko premagamo. Toda možje, ki so hodili z njim, so rekli, nikakor ne moremo iti nad to ljudstvo, ker je močnejše od nas. Očrnili so deželo, ki so jo gledali pred Izraelovimi sinovi in rekli, dežela, ki smo jo prehodili, da bi jo ogledali, je dežela, ki žre svoje prebivalce. In vsi ljudje, ki smo jih videli v njej, so visoke postave. Tam smo videli tudi velikane, Anakove sinove iz rodu velikanov. V lastnih očeh smo bili kakor kobilice in taki smo morali biti tudi v njihovih očeh. Amen. Amen. Let's pray. Molimo. Father, we thank you for your word. Gospod, hvala ti za tvojo besedo. Your word is a life to us, Father. Tvoja beseda nam je življenje. And now we say, come, Holy Spirit, In zdaj te prosimo, Sveti Duh, ko prideš, breathe upon your word kad dahneš to v svojo besedo and make it alive to us, in nam Lord, oživiš to besedo, that it would encourage us, ko nas spodbudi, that it would direct us, ko nam da navodila that you would lead us, Father. in ko nas ti vodiš. Be exalted this morning. Ti bodi povzdignjeni gnes. In Jesus' holy To name. molimo v Jezušem svetem imenu. Amen. 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 I'm sure you've read this story many times. Siguran sem, ko ste že večkrat šteli to zgodbo And we tend to say, well, in ponavadi pravimo, the 10 spies, they had a negative thinking. ja, 10 oglednikov, oni so imeli zelo negativno mišljenje. They were fearful of the Canaanites. Bojali so se Kanancov, They caused the nation to fear. s tem so povzročili, ko se je celi izraelski narod And the bojal. whole of the Hebrew nation lost a generation. In cela hebrejska narod je izgubil celo generacijo. They caused them to wander in the desert for 40 In years. zaradi toga so tavali v puščavi 40 let, cela generacija, dokaj so ne pomrli. Now bear in mind, Zdaj, imejte v mislih, just days or weeks before, nekaj dni oziroma nekaj tednov prej they had seen God defeat the Egyptians. so oni videli, kako je Bog premagal Egipčane. The greatest army at that time in the world. Največjo vojsko na svetu tistega časa. They had seen God defeat the whole nation. Oni so videli, kako je Bog premagal The 10 celi plagues. narod.
z tistimi nadlogami. They had walked through the Red Sea. Oni so šli po Sion skozi Rdeče morje. God had defeated their army by himself. Bog sam je premagal egipčansko vojsko. I don't think that they didn't believe that God could do it. Ja mislim, da so oni bil problem, ko ne bi verjeli, ko Bog lejk to napravi. So what's going on here? Torej, kaj se dogaja v toj zgodbi? Why they did this? Zakaj so to I napravili mean, it's te always a ugodniki? frustration for me. Za mene je vedno frustracija. You read the Bible and think, why on earth they did this silly Šteješ stuff? nekaj iz Svetega pisma, si misliš, pa zakaj na sveti so te ljudje to tako razmišljali, pa tako delali. I think there are two things happening Mislim, da sta se dve stvari that dogajale. we need to see. In to moramo videti. Firstly, Prvič, I don't think they were afraid of failure ja mislim, da so se oni ne bojali neuspeha. more than they were afraid of success. Bolje, kako so se bojali uspeha. I think they were afraid of success more than they were of Ja failure. mislim, da so se oni uspeha bolje bojali kot neuspeha. Sometimes it's easier to sit down and do nothing. Včasih je ležej se sejste, pa nikaj ne napravite. Go out in the morning and collect the manna. Iti v gojno, stano, nabrati tisto mano, Go into your tent, have a sleep, iti v šotor, iti spat, complain to Moses. se pritoževati Mojzesi, kako je vse That's strašno. my life. Jo, to je moje življenje. For some people, this is easy. Za nešta ljudi je ležej tak. When they were going to go into the promised land, Da bi pa šli v obljubljeno deželo, they're going to have to plow fields. tam pa do mogli sami obdelovati They're going to polje. have to build houses. Mogli do si zgraditi hiše. They're going to have to work hard. Mogli do trdo delati. You understand what I'm saying? Razumete, kaj pravi? They had been slaves for many, many Oni years. so mnoga leta bili sužnji. And they had been so used to being In slaves, tako so bili navajeni toga, ko so sužnji. they didn't know how to be free. Ko so ne znali, kako živeti kot svobodni ljudje. I see this many times in Ljubljana. In ga to vidim dosta krat v I Ljubljani. talk to people and you say, Pogočavljam se z ljudmi, believe, pravim, vrvle, trust God, zavipaj Boge, get up in the morning, stani v gojno, read your Bible. šti sveto Pray. pismo, moli. Oh no, it's easier for me to be on a sickness benefit. A ne, ležeje, ko sem na bolniškom, It's easier for me just to go and ležeje, do ko nothing. idem, pa nikaj ne napravim. it happens a lot. To se dosta dogaja pri ljudeh. The second thing I think is, In is druga we see stvar, is ker mislim, ko je bil problem pri to narode, the spies did not follow the instructions of God. ugledniki so ne sledili navodilom Boga. They were supposed to tour the land, Oni bi pravzaprav mogli iti v to deželo to in look at the land. pogledati deželo. They weren't supposed to discuss the military vulnerabilities. Njihova naloga je ne bila, da bi naj razpravljali o svoji vojaški neranljivosti kot They were naroda. supposed to go up, Oni bi morali iti v deželo, not say, oh, but we can't. ne v smisli pa praviti, joj, Oh, mi pa ne because moramo those guys to. are big. Zato, ko so veliki te ljudje. Let me explain a little bit. Naj vam malo razložim. Negative thinking causes us a lot of problems. Negativno razmišljanje nam povzroča dosta problemov. We're afraid. Bogimo se. We're afraid of success, Bogimo se, kam bi uspeli. and so we don't take In zato responsibility. ne ščemo prevzeti odgovornosti. Through fear and the wrong thinking, Ampak, če imamo strah, če imamo to napačno we razmišljanje, often mishear te dosta krat napačno what slišimo, God is actually saying to us. napačno razumemo, kaj nam pravzaprav Bog And we pravi. don't follow God's In instructions ne clearly. sledimo njegovim navodili natančno. I'm just going to make three observations. Ja mu podal o tom tekstu 3 opažanja. First observation. Prvo opažanje je, The 12 people teh 12 ljudi, oglednikov, who were sent to the promised land, ki so bili poslani v to obljubljeno deželo, they were told to go up and view the land, njim je bilo povedano, naj idejo pa pogledajo, naj vidijo deželo, to explore the land. naj raziščejo, kaj je v deželi. They were not told to spy on the land. Ne pa njim je bilo napovedano, kaj naj vohunijo Ja. v toj deželi. This is a problem in translation in both English and In Slovene. to je problem pri prevodi tako v angleščini, kot v slovenščini. In Hebrew, Zato, ker v hebrejščini, v you originale, have three words imate tu 3 besede. that mean to look at or to 3 besede, kere pomenijo spy on gledati, ali pa vohuniti je pa druga beseda. and in Slovene you use this word ogledati. Ja, v slovenščini imamo to besedo ogledovati. If we could say in Hebrew, Če bi to v hebrejščini pogledali to besedo, We would kot say se like prevaja, this. bi pravili tak.
They were told to go up and latour the land, Njim je bilo povedano naj idejo in latur deželo, but they went and ragleu the land. ampak oni pa so šli pa so ragleu deželo, to so hebrejske besede. You understand? Razumete? You could say, oh, go and look at that. Lejko bi bilo tako, joj, gledaj Look to, at that. gledaj Oh, te we stvari, should have that. to bi mogli imeti. Or, Ali pa, look at that guy. glej toga Look človeka, at that. glej kakšen je. They're in problems. Joj, te imajo Same težave. word, but very different meaning. Ista beseda, ampak drugačen pomen. And we can see this if we read Numbers 13. In to vidimo tudi v 4. Mojzesovi 13. We get štemu, the instructions. da dobijo to navodilo. And then in Deuteronomy chapter 1, Te v 5. Mojzesovi pa v 1. poglavje, 40 years later, to je 40 let kasneje, Moses explains them. pa jim Mojzes razloži. And he uses this word, ragleu. In uporabi to besedo ragleu. It's the same word that Joseph used to describe his brothers. To je ista beseda, ker jo je Jožef uporabil, da je opisal svoje brate. Remember when the children of Israel were facing famine? Spomnite, da so imeli lakoto. Joseph was already in Egypt. Jožef je v tistem času že bil v Egiptu. Jacob sent his sons down In to... Jakob pošle svoje sinove to v Egypt. Egipt po hrano. And Joseph said to them, In te jim Jožef pravi, da pridejo pred njega. you didn't come for a look. Vi ste ne prišli se gledat, You come to spy. vi ste prišli se You vohuniti. come to look at our weaknesses. Vi ste prišli Look at iskati, the kaj so barriers. naše šibkosti, kaj so ovire. Look at the problems. Gledati ste prišli probleme. See, they were told to go and look and see. Njim je bilo povedano, idite pa pogledajte deželo. To bring back a report Da prinesete nazaj poročilo, on how good the land kako is. dobra je dežela, kako lepa je ta dežela. God will make the plan. Bog da napravi načrt, You're kako not jo there to make the zavzeti. plan. Vi ste ne zato tam, ko vi napravite načrt, kako te zavzeli deželo. How many times does God tell us something? Kakrat nam Bog pravi nekaj And we say, yes, Lord, in pravimo, ja, Gospod, but ampak I don't have enough money. nemam zadosta I don't have penez, enough pa education. nemam zadosta But those izobrazbe. people are far better Ampak equipped tisti than ljudje me. so dosta boljši, dole sposobni kot ge. God said, I didn't ask for the problems. Bog je ti pravi, pa saj ne išče I know the razloge, problems. ko so problemi. Jaz znam, ko so problemi, This ne is mi what treba God will povedati. say. To This bi is Bog my pravil. world. Bog bi pravil, pa to je moj You're my svet, children. to so moje deca. I know the problems. Jaz znam, ko so problemi. I just told you to go and have a Jaz sem look. ti sam pravil, idi pa pogledni. You understand the difference? Razumite razliko? It's a profound difference. Zelo velika razlika It's a je. profound difference. Remember the Proverbs says, Spomnite se, pregovori prave. in Proverbs 16:9, we all know this one. 16:9, verjetno The poznamo heart to. of a man plans his way, Človekovo srce načrtuje svojo pot, but the Lord directs his steps. a Gospod vodi njegove korake. What that means? Kaj to pomeni? We have all the insight? Vsi mi imamo en pogled. No. Ne, It means that we have to walk by faith. ne, pomeni, da moramo hoditi v veri, po We veri. plan to follow Jesus, Mi načrtujemo v tom, da bi sledili Jezusu, and then Jesus tells us what steps to take. Jezus nam pa te pove, kere korake naj stopamo. The second observation, Drugo opažanje. they viewed themselves as grasshoppers. Oni, Hebrejci, Izraelci, so sebe videli kot kobilice. I don't know if you've ever had this problem. Ne vem, če ste vi kdaj imeli to težavo. That was a very good illustration, Susie, this morning. Suzana, to je bila zelo lepa ilustracija, gnezgoj, no? The sad man, the white man was the sad man, Beli človek je bil žalosten človek, and the green man was the happy man. zeleni človek pa je bil veseli človek. You know, psychologically, Znate, psihološko, it's scientifically to je proven znanstveno dokazano, that people, not me, da ljudje, ne Average jaz, people. pa pač povprečen človek, I'm an optimist, yeah? jaz sem sicer optimist po But the naravi, average person- ampak povprečen človek They think bad things will happen to them twice as much as good things. pravijo, povprečen človek razmišlja dvakrat toliko, kako da se njemu slaba stvar zgodila nasproti neke dobre stvari. It's a scientific To je znanstveno fact, yeah? dokazano. That the dejstvo. average person Kad povprečna oseba believes that bad things will happen to them vrvle, kada se njemu slaba stvar zgodila, twice as much dvakrat toliko to razmišlja, good things. kot pa, ko razmišlja, kada se dobra What's stvar the zgodila. difference? Kaj je We've razlika? got a choice. Imamo izbiro. Are you going to choose to dwell on the bad things? Amo se odločili, kamo razmišljali, kako da je nekaj This slabo, might happen.
Jo, to se lahko zgodi. How do you view yourself? Kako vi gledate na Do sebe? you view yourself as a grasshopper? A se gledate in vidite sebe kot kobilica? Or do you view yourself as in the Lord's army? Ali pa se vidite kot vojščak v Gospodovi A vojski? soldier of God? Gospodov His vojak, child? njegov otrok. Oh, but you say, but I'm feeling like this. Pa te pravi, ja, ampak jaz se tako Or, počutim. I've got this problem. Imam te problem. I didn't ask for your problem. Ampak jaz sem, da vas ne pitam, We kaj je all vaš have problem. problem. Ja, seveda, saj vsi imamo I'll probleme. swap you. I'll swap you my problem for your problem. Gremo celo zamenjo z vami, No, vzamem vaše probleme namesto svojih. Ne, samo se I'm not šalim. joking. You're not We joking. all have problems. Ja, vsi imamo težave. In But I'm not a probleme. grasshopper. Ampak še vedno nisem I've kobilica. never been a grasshopper. Nikoli nisem bil And I kobilica. will never call myself In a grasshopper. nikoli se ne bom imenoval kobilica. I might make some mistakes, Mogoče včasih napravim I do kakšne some wrong napake, things. napravim But I'm napačne not a stvari, grasshopper. ampak še vedno nisem kobilica. How do you view your family? Kako vi vidite sebe, svojo družino? I know, I see it at school. Vidim to v šoli, recimo. You have elite families, Imate elitne družine and you have the people that are really struggling. in imate ljudi, ki se resno borijo vsak dan za preživetje. And some of them just don't know who they are. In nešteni enostavno ne vejo, što so, se ne poznajo med sabo. How do you view your church or your community? Oziroma ne vejo, što so sami, ne vejo za svojo identiteto. Are Recimo, you kako the, gledate are svojo you the cerkev? people of God, A ste Božje ljudstvo, guided by the word of God, guided, vodeni po Božji besedi, led by the Spirit of God, vodeni po svetom duje, on the mission of God? ker ste na Božjem poslanstvu. Is that who we are? A ste vi kot Or cerkev we to? just come because we have nothing else to do on a Sunday morning? Ali pa smo prišli zato, ker v nedeljo v gojno nemam nikaj drugo za delati. No. We're the people of God, Ne, mi smo Božje filled ljudstvo, with the Spirit of God, izpolnjeni z Božjim duhom, on the mission of God. na Božjem That's mesije. who we are. To smo mi, vsi. Those 10 spies, Teh 10 oglednikov, they forgot who they were. oni so pozabili, što so oni. And they said, we are just In grasshoppers. so pravili, mi smo samo They said, kobilice. I'm insignificant. Pravili so, mi smo My nepomembni. family is insignificant. Moja družina je My nepomembna. church is Moja insignificant. cerkev je nepomembna. Not true. Ni res. The Bible is the only book Sveto pismo je edina knjiga, that gives us all the answers that we need. ker nam da vse odgovore, ker nucamo. It's interesting. Zanimivo. We won't talk about Buddhism and Ne bomo zdaj govorili o budizmu, pa islami, pa vse Sikh and all drugo. that sort of stuff, but read the Bible. Ampak štite sveto pismo. It tells us where we came from. Sveto pismo nam pove, od kje smo prišli. It tells us why we're here. Daje nam informacijo, zakaj smo tu. It tells us what our purpose is. Pove nam, kaj je naš namen tu v It tells us življenju. who we belong to. Pove nam, komu mi pripadamo. It tells us how we live a fruitful life. Sveto pismo nam tudi pove, kako naj živimo eno sadonosno It tells življenje. us how to make our life count. Kako naj naše življenje nekaj šteje. And it tells us how to live victoriously. In pove nam tudi, kako naj zmagovalno živimo. You know our teenagers Znate naši najstniki in Slovenia? v Sloveniji? Many of them struggle Mnogi se borijo, because they don't know why they're here. zato ker ne vejo, zakaj so tu. They don't know who they belong to. Ne vejo, komu pripadajo. And they want their life to count, but they're not sure it does. In ščejo, da bi njihovo življenje nekaj štelo, ampak ne vejo, če resno nekaj šteje. The Bible reading Christian Ampak kristjan, ker šteje sveto pismo, doesn't struggle with those things. se ne bori s temi stvarmi. Amen. Amen. Because we know. Zato, ker znamo iz svetega pisma, znamo, komu pripadamo. Look, even when the children of Israel went into Jericho, Tudi da so Izraelci recimo šli v Jeriho, the enemies looked at the children of Israel so sovražniki gledali Izraelce and they said, we have been frightened of you for 40 years. in so pravili, mi se vas bogimo že 40 let. Man, those guys must have been shocked. Te so bili znakor šokirani Why we Izraelci. wasted 40 years Pa in the zakaj smo desert? 40 let bili v puščavi, če so se nas tej non-stop bojale? The third observation. Tretje opažanje. God's children Božja deca have to learn success. se morajo navčiti uspeha. This is interesting. I was talking to a friend the other day in the coffee Zadnjič sem shop, se pogočaval s prijateljem en dan zdaj v kafiče and they were just sharing their struggle with me. in je delil z me svoje boje And it clicked to them, and they said this to me. in na koncu mi pravi, to on je mi nekaj kliknilo. We have to learn to succeed.
Moramo se naučiti uspeti. because it's part of discipleship. Zato, ker je to tudi del učeništva part of the Jezusovega process učenca. To je del to learn tega to succeed. procesa, ko se naučimo uspeti. To learn to succeed at little things, Ko se naučimo uspeti v majhnih and then stvarih. you go up and up In and te up. ideš naprej, naprej, više in više po stopnici. God wants his people to experience victory, Bog še, ko doživljamo mi zmage, to build confidence, ko izgradimo samozavest To v grow in sebi, faith. ko rastemo v to veri, grow in our ability to achieve victory. ko rastemo v toj zmožnosti, ko bomo videli zmago v svojem življenju. David needed to kill Goliath David je moral ubiti Goljata for his own sake, zaradi sebe samoga. not just for Israel, Ne samo za Izraelce, but for his own ampak sake. tudi zaradi sebe. To know that God was with him. Ko je znal, ko se je zavedal, Bog je zmel. Now, maybe we shouldn't talk about killing in our environment. Mogoče v našem okolju ne smemo govoriti o You pobijanju. have to understand the culture. Moramo razumeti takratno kulturo. I'm not suggesting anybody grab a stone and Ne throw it pravim at zdaj, ko somebody. naj nešče No. vzame kamen pa vrže v nekoga, It's- nego it's čino to. context 3,000 years ago. Ampak to je bil kontekst 3000 let nazaj. But David needed to have a victory over Goliath Ampak David je mogel doživeti to zmago nad to Goljatom, experience God's victory in his own zato life, ker je lahko doživel te božjo zmago v svojem življenju. to allow other people to see, In kaj je omogočil tudi drugim ljudem, ki to vidijo, grow his military ability, ki lahko rastejo v svoje zmožnosti kot božja vojska. to be king. In tudi Unka je lahko postal vojskovodja in te kralj. It allowed David to grow in his faith S tem je David zrasel v vere and his confidence. in v samozavesti. And here's the question. In vprašanje je, What is your promised land? kaj je tvoja obljubljena What is dežela? God asking you to be responsible for? Kaj Bog še od tebe, za kaj si naj ti odgovoren, What's your kaj prevzameš Goliath? odgovornost? Kaj je tvoj Goljat? We will have to choose Mi se vsi moramo whether odločiti, we stay in the wilderness ali bomo ostali v puščavi, or we take responsibility for our ali life. pa bomo prevzeli odgovornost za svoje življenje, kaj idemo naprej. We will have to choose Mi se moramo odločiti, to follow the call of God kaj sledimo Božjemi klici, and the ker ga je dal nad ministry that nas. God has for us. In službo za Boga, ker je namenil za nas. Look, I know it's difficult. Znam, kaj ni enostavno, kaj je težko. I'm 56 years old. Jaz sem 56 let star. I have postgraduate education in 3 continents. Jaz sem na 3 kontinentih pridobil magistersko izobrazbo, imam magisterij Now, z 3 I'm not kontinentov. boasting Ne ščem se zdaj hvaliti, to ne govorim because I'm zaradi in the tega. worst position of my life. Zato, ker po drugi strani sem v najhujšem položaju svojega življenja. You understand what I mean? Razumite, kaj še jim povedate? Some people think, oh, well, you're a preacher, it's easier for you. It's Nešte ne not. pravijo, pa ti si pridigar, I tebi je understand. enostavno. Ne, mi je But enostavno, we da zelo have to dobro razumem. face the thing that God's called us Ampak to. mi se moramo soočiti s stvarmi, ker nas Bog zove, vsak izmed nas. Faith is not the absence of doubt. Vera ne pomeni kanega dvoma, dvom ne je You zraven. know, sometimes we think we strain every little bit of doubt out. Včasih mi mislimo, da moramo izžeti vsaki dvom And we'll get so much in faith. kamo te toliko vere imeli. It doesn't work like Ne that. deluje tako. Faith is faith. Vera je It vera. is believing in what you can't see. Verovati tisto, kar ne moreš videti. It means there's Pomeni, uncertainty. kaj je negotovost. But we believe Ampak še vedno verujemo, because God has spoken. zato ker je Bog And we spregovoril. will continue to face His In bomo še plan naprej soočeni in bomo gledali na njegov načrt. until He brings it to pass. Vse dokaj on ne izpuni te Amen. svoje obljube. And so I think that we need to think about 3 things. Zato mislim, da moramo ob tem razmisliti o 3 stvareh. We need self-responsibility. Prvič, moramo imeti eno samo odgovornost. Maybe you don't have this problem in Nuskova, Mogoče vi v Nuskovi nemate teh težav, but there are many people I meet on the street in Ljubljana. ampak v Ljubljani na ulici srečujem dosta ljudi, They just don't take responsibility for their minds. ker and what they neščejo prevzeti odgovornost za svoj kar razmišljajo. think. They think negative thoughts. Oni pač razmišljajo negativne misli. We need to get rid of that negative thinking. Ampak mi se moramo znebiti teh We need negativnih to misli. take our thoughts captive. Mi moramo vsako svojo misel Take podvreči responsibility Kristu, se pravi prevzeti odgovornost za For what we vsako think. svoje mišljenje. and what we think about. Prevzeti odgovornost za to, kar razmišljamo Secondly, in o čem premišljujemo. take responsibility for our ministry. Drugič, moramo prevzeti odgovornost za svojo službo za Boga. I remember
35 years ago, Jaz se spomnim, 35 let I nazaj was in a church, sem bil v cerkvi and this pastor, he wanted to give me a prophecy. in en pastir je prišel pa je šel prerokovati nad me, šel mi je And he preroštvo said, dati he in je said, tako pravo. you're going to be a teacher. Ti boš učitelj, mi je Now, pravo. bear in mind, I was in the bank as a manager. This time. Imejte v mislih, takrat sem bil menedžer v banki. Thanks, brother. Thank you very Hvala much. lepa, brat. Ne nucam, kao v smislu sem razmišljal, to ne nucam. I mean, teachers are good people, but Ja, saj učitelji so vredni I had ljudje. bad experience with teachers. So I Ampak jaz didn't sem much imel like zelo teachers slabe very much. izkušnje z učiteljem, tako da sem ne imel dobrega mnenja o And the day I učiteljstvu. left school was the best day of my life. Ampak Still is. dan, da sem zapustil šolo, je bil najboljši dan mojega School življenja. was not good for me. Šola je za mene pač ne bila And prijeten this kraj. guy's telling me you're going to be a teacher. In zdaj te človek mi pravi, ti boš pa učitelj. But later I understand a little A bit te what he means. kasneje sem začel razmeti, kaj je šel povedati. But it took me 15 years Ampak nico sem 15 let. before I enter into that ministry. Preden sem vstopil v to službo za Boga. Od tistega časa, da mi je God to has te a call človek on pravo. each of your life. Bog ima klic nad vsakim vašim življenjem. Maybe it's not going to happen tomorrow. Mogoče se ne da jutro Maybe to it is. zgodi. Mogoče Maybe pa. it is. Mogoče da se že Some jutro of you are getting zgodilo. older, so you better be quick. Nešto ne ste že malo starejši, morate pohiteti. God has a call on each of your life. Bog ima klic nad vsakim vašim I življenjem. was with my friend yesterday, Včeraj sem bil s svojim prijateljem. and you know how old he is? Znate, kako je on star? He's 79, On je 79 let star. and he's preaching in Milan this morning. In gre zgojno je v Milano, tam pridiga. But yesterday he was on the streets of, the day before on the streets of Ljubljana, Včeraj oziroma dan prelepa je bil na ulicah Ljubljane. witnessing people, Pričeval je ljudem, sharing his testimony. deluje svoje pričevanje, people. molil je z njimi. 79. 79 let star. Keep going. Tako, idite naprej. You're not too old for that. Ne ste prestari za Gospoda. He wasn't yelling at people. Pa on je ne kričal na ljudi. He would just introduce himself to people. On se sam predstavil ljudem, se je pogočaval z njimi. Some want to listen sometimes. Nešte niso šeli, kaj poslušate. Nešte. God has Ne. ministry for you. Ampak Gospod ima službo za tebe. What is it? Kaj je tisto? To Are moraš ti you ugotoviti. responsible for it? A si odgovorna za to službo za And Boga. thirdly, In tretja stvar, you are part of a community. ste del skupnosti. We need to take responsibility for it. In moramo prevzeti odgovornost tudi za svojo cerkveno skupnost. I'm sorry, but I've noticed in all of this part of the world, Meni je žal, ampak je opažen v celotnem tom delu sveta, it's very common zelo pogosto for je, people to say, well, you're the pastor, da ljudje gej pravijo, ti si pastor, it's your to je responsibility. tvoja odgovornost. You do. Ti to napravi. You know when you play soccer, Slovenes are good soccer players. Znate, nogometaši, znate, Slovenci so tudi dobri When you play a nogometaši. team sport- Da špilaš kakšenkoli moštveni šport, You have success imaš uspeh, when everybody polices the team. da vsi v ekipi se čuvajo oziroma pazijo eden na drugega. You know what I mean by that? So policaji eden drugome. The Kaj še s tem the povedati? coach sets the plan for Se the pravi, year. trener da dal načrt, kako da igra potekala, kako da And when špilale. everybody keeps to that plan, In da se vsi držijo toga načrta, kaj they je see, trener pravil. somebody not doing it. In te vidijo nekoga, kaj je, pa se ne They don't drži leave toga it to načrta. the captain or the coach. Te ne prepustijo to kapetani moštva ali pa trenerji, kaj They njemi take povej. responsibility. Ampak oni prevzamejo They odgovornost. say that's not what we do. Povejo, ne smo se tako zmenili, You daj naprej. understand what I mean? Razumite, kaj s čim povedate? When each person takes responsibility in the soccer team, Da vsaka oseba v nogometnem moštvu prevzame odgovornost, you will have success. te bomo imeli uspeh. Same in the church. In isto je v cerkvi. When everybody takes their Da responsibility vsak v cerkvi prevzame odgovornost for the part that God has za called us. del, ker ga je Bog njega pozval ali njo pozval, bomo imeli uspeh. In Susie's little illustration this morning, V tej Suzanini ilustraciji, gnezgojno, she pointed out the need to have the Holy Spirit. je izpostavila to potrebo, ko imamo svetega duha. It's a very good illustration. Dobra ilustracija je You know, tudi in the book za to. of Genesis, Znate, v prvi Mojzesovi knjigi, some theologians believe nešteni teologi tako vrvljajo, that Genesis and Exodus was actually originally one book. ka sta prva pa druga Mojzesova knjiga v originali bila kot ena knjiga, For a ne couple of dve. reasons, but Iz dveh razlogov, ampak dobro, zdaj to in ne the pomeni. start of Genesis, V začetki prve Mojzesove knjige God starts, man is in God's presence. Bog začne s tem, človek je v Božji prisotnosti. Man disobeys God, Te človek ne je poslušen Bogu and by the end of Genesis, in te že do konca prve Mojzesove knjige, man is in slavery. človek je v suženstvu. Exodus starts, V druge Mojzesove knjige se pa začne s tem, man is in slavery, kaj je človek v suženstvu,
Man obeys God by following Moses. In te človek je poslušen Bogu tako, kot sledi Mojzese. And at the end of Exodus, In ob konci druge Mojzesove knjige God is present with his people je Bog prisoten s svojim ljudstvom in the ark. v skrinji zaveze. And it's the Holy Spirit In to je Sveti Duh, that orchestrated the building of the ark ki je vodil do tega, ko so oni zgradili ta skrinjo so zaveze. that God could be present with his people. Tako je Bog lejko prisoten med svojim ljudstvom. From the beginning of time, Se pravi, že od začetka that časov has been God's desire je to bila Božja to želja, be with his people. kada je skupaj s svojim ljudstvom. But what happened? Ampak kaj se je zgodilo? People keep rebelling. Človek se vedno znova upira. In Ezekiel and Jeremiah V Ezekijeli, v Jeremiji, and Joel, v God said, I'm going to make a new plan. Joeli, Bog pravi, I'm napravimo gonna do novi something načrt, different. napravimo nekaj malo drugače. And on the day of Pentecost, In na dan Binkošte, 2000 years ago, 2000 leti, the Holy Spirit come je Sveti Duh prišel upon each person. na vsako osebo tam. And what does Paul say? In kaj je Pavel pisal? You now, Vi zdaj, you are the temple of zdaj the ste Holy vi Spirit. tempelj Svetega God is Duha. living in us. Bog biva v nas po Svetom Duhu. We are the presence carriers of God. In mi smo nosilci Božje prisotnosti. If we live as the presence carriers of Če God, živimo tako, kot nosilci Božje prisotnosti, we will take responsibility for what we do. te moramo prevzeti odgovornost za to, kaj razmišljamo, kaj so naše misli. We will take responsibility for our mind, Moramo- our ministry, Moramo prevzeti odgovornost za svojo službo za Boga. and we take responsibility for our church. In moramo prevzeti odgovornost tudi za našo cerkev, za svojo cerkev. It doesn't mean you won't have problems. To ne pomeni, da ne boste imeli problemov. In fact, you'll probably have more problems. Verjetno boste imeli še več problemov, You'll have more problems. But God is with you. ampak Bog je z He vami will give you joy. in On da vam dajo veselje. Amen. Will you stand Amen. with me? Ej, ko stanete, prosim, in Father, bomo še molili. Oče, hvala You te. know our hearts this morning. Gospod, ti poznaš naše And I srca. say thank you that you're with us. In pravim ti hvala, ker si By ti your z nami, Spirit, po you're with svojem us. duhu, ker si z nami. Your Holy Spirit is indwelling us. Tvoj sveti duh biva v And nas. this morning we say yes to In you, Gospod, Lord. gnesti pravimo ja. Yes, thank you Ja. that you live in us, Hvala Lord. ti, ker ti bivaš v Thank you, nas. Father. Come, Holy In Spirit, pridi, sveti duh. and fill us In afresh nas this morning. sveže napolni Oh, svojim Lord, duhom. that we would take responsibility Kamo for our prevzeli minds, odgovornost za svoj We would take responsibility for our ministries. Kamo prevzeli odgovornost za svojo službo za And we Boga. would take responsibility for the church. In kamo prevzeli odgovornost tudi za svojo Lord, cerkev. I ask you, bless your children. Gospod, ga ste prosim blagoslovi Lord, tvoje I pray deco you tu, bless each one here this otroke morning. tu, blagoslovi vsako Bless osebo, each ker je family, tu. Father. Blagoslovi vsako Oh, družino Lord, tu. bless the workplaces, Lord, Blagoslovi njihove where these službe, people tam, kjer work, delajo, Father. kjer te Lord, osebe cause them to be delajo. a blessing Naj so blagoslov in this town and the v surrounding towns, tom Father. mestu, v vaseh, Oh, let your Holy v Spirit okolje tu, ki work živijo. through your children, Naj tvoj Father. sveti duh deluje I pray for skozi tvoje healing, otroke. Father. Prosim za I pray zdravljenje, for refreshing, prosim za Father. osvežitev. I pray for the work of your Spirit. Prosim te za delovanje tvojega In svetega your duha children, v Father. tvojih otrocih tu. In Jesus' To holy name. prosimo v Jezusovem svetem imenu. Amen. 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 Thank you so much. Hvala lepa. It's a great privilege to be with you. Privilegij je, ko sva lahko danes z vami. May God bless you. Naj vas Gospod blagoslovi. Amen. Amen.